Так, Баланчака самсақана тақпа қойдың ғо. Тақсыр самсақана ачылышқа чақырбай атабы, самсақана бизнесі. Қырғыз самса қанча өзі көбейлі башайланып қо дейді. Бұл тақсыр жалғанча екен, мақтаған самсасы барсақ бабық болады дейді. Бабық деген не екен түсінбедім. Шеф, чо там? Шеф, чо там? Самсақана қайсынсы яқшы. Барсақты ет деге выхле дейді. Ассаламалейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздар туғандар. Сіздермен қайрадан эле Москва бар. Жакшы жаңылыгыбыз бар. Сонун жаңылыгыбыз бар. Метро Кантемировскаяның 3-чү выходынан чыктык, туғандар. Чыкканда мына бул жерде мои документы бар, ориентирге. Андан кийин басканда бир 50 метрдей бассак, Кыргыз самса номер 1 3-чү филиал ачылды, туғандар. Көпчүлүк сурады, көпчүлүк комментарий жазды, баягыдай эле сурап атасыздар, самса ачылабы, мына ачылды буйруса. 3-чү точканы ачтык. Метро Кантемировская 3-чү выход. 50 метр туру басабыз. Ошол жерге барганда азыр бул жердеги филиалдын өзгөчөлүгүн айта кетейин тугандар. Башка филиалдарга салыштырмалуу чоңураак, баягы Макдональдско окшоп кирип отуруп столдордо отургандай эле жайгаша турган жер. Алдында соода саттык кичине дүкөнчөлөр бар, ошонун алдында жайгашкан чоңураак филиал десек болот, башкага салыштырмалуу чоңураак, кененирээк отурсаңыздар болот. Доставкалары баягыдай эле, территория боюнча доставкасы бар. Телефондорго, номерлерге чалып сүйлөсөңүздөр болот. Жакшы каалоо тилектерди комментарийге калтырып, бирден лайк басып, биз менен бирге болуңуз. Биз азыр толук менен сиздерге көрсөтөбүз. Мына тугандар, метродон чыкканда 50 метрдей бастык, Читай город көрүнөт. Читай городдун ушул главный эшигинен киребиз. Мынакей, ушул здание. Пролетарский проспект 20. Мына киргенде бул жерде павильондар бар. Жигиттердин кофеси бар, ассаламу алейкум. Эт, балык, продукты. Ушунан баштап биздин территория башталат. Неге? Ушул жерге заказ берип отуруп чай ичсеңиздер болот. Андан сырткары өтө шашылыш болсоңуздар тугандар. Берлерге столдор коюлат, бул жерде дагы чай ичсеңиздер болот. Основной зал бул жакта. Ассаламу алейкум. Мына кадимкидей эле биздин клиенттер көп. Самсанын сүйүүчүлөрү, Кыргыз самсасы. Чоң экранды коюп койгон, кааласаңыздар ушул кыргыздардын клиптерине көргөнчө эс алып отурасыздар. Столдор жөнүндө айта кетсек, мына стол мебели жаңы. Жайланышы да өзгөчө, башка филиалдарга салыштырмалуу. Биздин мына кыргыз калпак кийген биздин кыргыз жигиттер кызматта. Жүгүрүп кызмат кылат. Холодильник боюнча айта кетсек, мына Дайым бирсо бардык суусундуктарды толуктап толтуруп койгон кыргыздын нукура суусундуктары. Мына тугандар, самсалар пишип атат буйруса. Сочный, мощный, свежий, ысык самсалар. Биздин таксист группаларга таркатып коюңуздар, таксисттер үчүн маалымат. Мынабы турган парковка полный бесплатный. Ушул көчөдөн башталат. Метронун озуна чейин көрүп турган парковка бесплатный. Метронун бул жагындагы машиналар да бесплатный эле турат. Парковкалар бесплатный. Андан сырткары үйдүн алдында парковка бар. Анан тугандар. Жада калса мына бурулган мына машина чыгып кеткендин биягында поворот жакта. Дагы бир 50 машина бата турган парковка бар арт жагында. Андыктан таксисттер каалаганда келип, коюп, кеңири эс алып, самсадан жеп кетсеңиздер болот. Мына буйруса өзү баштадык. Кана? Звуктары пышылдайт да пышылдайт мына. Сочный, мощный. Горячий самса.
Собой. Самса қандай екен? Дамы жақшыбы? Ассаламу алейкум. İşte жақшы, денсаулықта жақшы. Болта, амансың ба? Аман, өзіңіз. Нерде самса açıldı da Kırgız samsa? Kirdin mi? Жоқ, енді. Keresinдағы atın kim? Умар. Umar. Umar, Moskovadan geldin desen бесплатно 2 samsa sana. Esep mi? Есеп. İşler қандай? Ne iş kıltasın? Стройкада? Стройкада 300 000 чейин табатты, чынбы? Насипқа жарашты. Негізелі мында сұрағандар көп болды, чынды да. Жақсы іштесе. Жақсы іштесе olur. PUBG ойнабай, сағар барып кешкесе нормально. 300 аса болады. Туғандар мына сұрадыңыздар, мына атан ұстан жолдан тұтып алып сұрап отам. 300-ге чейин іштесе болады, реально. Жақсы іштесе. Жақсы іштесе болады. Ішке қарайды. Ана. Тапқаныңыздар берекелі болсын туғандар. Иш уақытын айта кетелі туғандар. Таңқы 9-да açылады бұйырса, метро жабылғы чейин иштейт, саат 12-1-ге чейин иштейт. Погода, курс, бензин, самса, айта берді тақсыр қанша болып қалды дейді. Оптимуға сіздерге жақшы жаңылық айта кетейін. Погода жақшы, курс ылдый, бензин жоғары. Самса бойынша 110 рубльдан самса. Кыргыз самса чоңой ота туғандар. Бұл 3-ші филиал. Бұйырса азыр. Павелецкая метрода дағы 4-ші филиал açылады. Жақында ошол жаңылықты да сіздерге көрсете кетеміз. Көрдіңіздер, келе бересіздер бұйырса, Кыргыз самса номер 1 қызматта. Анан көп комментарий жазғандарға мына. Жаңы умывальный қойып қойдық. Самыны менен қаласаңыздар, самында қолды жуып кіре бересіздер. Өткенде умывальник жоқ деп топылан қылдық еле, бардық ыңғайлық қаралған себебі места кеңірі. Андықтан Кыргыз самса номер 1 3-ші филиалында күтөбүз. Өтөн жерде бири-бирибизге дайыма поддержка берип, кыргыз ишкерлерин колдоп кетиңиздер, бирден лайк басып, туган уру группаларына бөлүшүп коюңуздар. Самса сүйүүчүлөрүнү күтөбүз. Москвада мекендештер, документ жоқ кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.